Norman
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku na mga dita kana makapundulan si dida maranosong nasib na di lang sa tabubaya kana si Prinsesa Mana agi darling anan na en Green Rose. Pamilya marhumah pamilya Haji Gapar. Naya malaki lang ang namin sinasusiran tua mga luluta pemakin gimana tuh. Kabadi kalu-kalu naso pagalipat na bo pagkatadam na sus paro pa sa kapatan taganain na danay kalimgoy. Sa gimana kini juga pagabugar kanu sidid amanos nagibus laki no silang pagarinyo. Dasal ko po na ikukana-kana sa unay namang bakila-kila sa kata sa bani pamakinga sa banin tatangga sa sudis wa salam.
ku geram. Kau bangga kata demi suki yang ginawa itai. Kastodiku kerau abaku pakau kamala serina aku nakage Yesus tekanang isiling kasaranu yang ginawa ita hanya karina aku napula sangga kaya besakam gening urung beolat dimakan. Napa ganai namarinau nasasara busamati. Napa ganai namarinau karena kurung nasakupa gemagenai. Lailian susariku nakagaya sa imantang hanya miaraw akong kadun hanya dalang naman laod at tabadan sa batada na pagayunan sa pakawatang parakan kamlaod akong mabun makapaganang atas yadang sa dakaw alang aduetang na hanya dalagakan ito kelintabet yang ginawa ita sabat aden tunganaya karun tapak kakulasan yang ginawa ita kudatanong maranda na ulang sinadong sao manta makan bunap kejun karakan serambayang adika lekas sembaga kumabang bagi junga pedempag na dedeu nakaina na ladde termahi nani miyaman nakurinare nami mantau Sair ayada nasikai ada kerainun namaki
tu pequeñer se princesa pidoros no mambo madi baka pene ding kudan aku minyang ngarina adik kerawinan gaji keparang inosi gerenaro sapang sisa manangin ayala lageken naderengam sodakani anuni nyadakani anaragina inota saimbu idata sapikiran kaira sama idin naikara sama sapenat noni anasado tenang baden talaka tauna darale ngampahin parate ayakaden samarge nanggering karoya desaing pagedangi namarino nasara musamati kaditani antungane nalakawa kung kaungan ko sa siman kulayan sekang ko sa pasaging kurang bangga kabentay maparumbeeng sakang genating karakeun minahona amanang opmanum betuman masalah kau suraya dikerau rewa ada nakapit bagaimana ranum adi jiwa ngenaku makan-makan senang sakang gering prinsesa benoros bandeni kudugen ngangani kanakan nayan lagek tereling ambakir nasan nasi sendiri
ya upama kuradium hidang ka inti dapat